ke program kebedai Lasai Menstep Kasau Tarik. Lasai Menstep Kasau Tarik mensedangi ke jingit kai Dakari Argentina Persia ya ke Cabo Verde Hakapor Laishteng Menstep. Perhadin kena ke jingit kai buat ke jingit kai jungkari Colombia Persia ke Ghana Hakapor New Baje Menstep. Perkane kalong ke jingit kai ke kadu namenta karau ke belai puar. Te paralog kini kan kidei ki program ke jingit kai Lasai Menstep Kasau Tarik. Tementa aleng ina pedno ya ke history lengkot sepang kini kiri ki banyak kai Lasai Menstep Kasau Tarik. Teh kabaningkong aleng ina pejwa ya ke history lengkot jongkari Argentina pat kari Cabo Verde. Berka Argentina kalong kum kuai kari ke baklan bha berka bapau bha haka FIFA World Cup. Dakaba kerala banra hadu laisen ya ke FIFA World Cup. Kata hausnem siejar kendai spaknya pra hausnem siejar kendai spak prapunriu bar hausnem arjar arpuar. Permenta usnem ru ke Argentina kadang long kum kuai ke tim ke baklan borba hakane ke FIFA World Cup. Dakaba ke jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau bha kum Lionel Messi, Marc McAllister, Enzo Fernandez, Martinez pat kiwei pat ke jinglong ya teli ke tim jongka Argentina lapen long ya ka kum ketaka favorite pakan lak ban defend biang ya ka world champion. Henry namenta ke Cabo Verde pat kane kadang long kasin kemenkong nabenta jongki panyok rung sya ka FIFA World Cup. Perban yorung cakara ko balai puar pakadai ke knockout stage kalau lupa ke history nabenta jongki. Padahal ke FIFA World Cup menta usnem ke Cabo Verde kelapen kendit ya kiriu it football jong ke pertai baro kawai. Dakaba ke klem syalim watang sisen ro ha ke group stage warla ke lekai ya ke tim ki baklan bor kum ke Spain ke Uruguay pat ke Saudi Arabia. Parladangi pej ya ke jing ya kendu jong kini ki artli ke tim kini ki artli ke tim kim sempadai kendu meno haka history jongki. Parlasai Menstep haka rako belai puar kan salong kasin kamenkong nabenta kini ki artli ke tim begini lekai persya haka knockout stage jong ke FIFA World Cup. Parladangi supej ya kini ke jing ya lekai ngilak ban ong ba ke Argentina kalong ketaka favorite pan job ya kini ke jing ya lekai Lasai Menstep. Hendai ka knockout stage jong ka FIFA World Cup ngimlak ban ong pan ngimlak ban predik na marwat ka tim ka batlod ru kalak ban penlim ya ka tim ka baklan kumba ka Paraguay kalale ya ka Germany hakine kisngi ki baladap. Te paralog kat kum ka jing pe jong pi na pleng kini ki artli ki tim mano thrai ban yok khuri kanam job pan yok rung syakarau ka ba kan reu. Te satrap ki prediction jong pi hapo ka comment section. Tementa alengina page saya ke history lengkot jong ke Ghana pat ke Colombia. Pat ke Ghana kalong kum kuwi ke tim ke baklan borbha haka dauba Afrika. Pat kalong ru kum kuwi ke tim ke balapoi haka quarter final jong ke FIFA World Cup. Dakaba haka FIFA World Cup jong usnem arjar sipeu ke Ghana kala laban poi hadu ke quarter final. Padmenta hakane karau ke belai puar ke Ghana kadon kata ke jingkermen bakal lak menilai kai baha padleng ba ke jingdon jongki ya kinong kenya dan kita ki black magic kidon ke jingkermen bakini kinong kenya kilak banyarap ya ke Ghana panyuk rung syakarau ke ba kan reu. Henry ke Colombia pat kalong kum kuai ke tim ke baklan baha hasau Amerika. Dakaba haka Copa America ke baladap ke Colombia kala laban poi hadu ke final. Padai rutang ke Colombia ke balalaban penlim ya ke Argentina haka jingi lekai paralog jongki pan penkut ya ke unbeaten run jongkari Argentina. Bar ke Colombia hakini ki kendir senam ki balalej kalalong kum kuai ke tim ke baklan borbha dakabah ke FIFA World Cup jong usnam arajar kersau kalalaban poi hadu ke quarter final. Padmenta ke Colombia leng baka jingdon jongka ya kirangi lekai ki bapau bha kum Luis Diaz Jim Rodriguez pat ke jingi lekai jongki dak baki lekai counter attack passing pat lekai speed baha hadu kata ke bu jingma ya ke Ghana baki nyok khur ya ke nam job Persia ya ke Colombia. Te paralog kat kum pejing pejong pi na pedeng kini ki artli ki tim mano trai ban yok khur ya ke nam job pan yok rung syakarau ke ba kan reu. Te satrap ke prediction jong pi hapo ke comment section. Te paralog
menta kasngi tang kine ki video ki bakendiat kublai shibun.